Dragi gledatelji, nakon ovog sjajnog dječaka Nina Lovrića, Pikasa i Sinja stiže i moja zadnja gošća. Ne znam, pjeva li ljepše, glumi li bolje, pleše li. Ona je Antonija Dora Pleško. Antonija Dora, dobro večer, izvoli. Dugo te nisam vidjela ovako na televiziji. Dobrodošla, sad si osmašica, dakle sljedeće godine velika odluka u koju ćeš srednju školu. Mi te znamo kao sjajnu pjevačicu, plesačicu i glumicu. Kad si počela pjevati? Pa ja sam počela onako pjevušiti od svoje 4. godine. Onda sam stalno slušala mamine CD-ove od jazz glazbe, crnačka glazba, ono. I stalno sam upijala to. Ja dan danas znam te pjesme koje sam ona samo slušala. I onda sam se upisala u Gradsko kazalište mladih, pa sam onda išla malo na solo pjevanje, pa sam išla u glazbenu školu, sve ono pomalo. S koliko godina si prvi put nastupila? Prvi put sa 7 godina. Pamtiš kako si se osjećala kad si na tom nastupu? Da, bila sam, užasno me bio strah. To je bilo u Gradskom kazalištu mladih u Splitu. Bio je jedan veliki reflektor uperen u mene. Ja sam došla ovako. Prvo sam ga se malo prepala, ali onda sam shvatila da je to ono čime se ja zapravo želim baviti. Već sa 7 godina si to shvatila. Da. Dobro si se osjećala na pozornici. Jesam. Dobro, je li ti sada teško sjediti ili bi ti radije se već ovdje kretala u studiju? Nije, mogu svejedno. Dobro, je li to bilo malo neobično da djevojčica od 4, 5, 6, 7 godina sluša džez, pa onda... Pa za moje vršnjake to je vrlo neobično kad ja u njihovom društvu upali neke pjesme a la Marilyn Monroe i ovo ono. Oni slušaju ovo elektroniku, sve to novo, a ja njima i dan danas čudno šta ja to slušam, ali jednostavno to je moj ukus, ja se lijepo osjećam kad to pjevam i... Kažeš, to su bili mamina arhiva, mamini CD-i? Da, mamini CD-i, pa sam onda malo gledala bakine stvari, pa onda mi je pokaziva neke grupe Streets, svi nešto pomalo su se... I ti si samo to upijala. Da. Mama Dubravka Pleško je s nama u publici. Dubravka... Dobrodošli. Sva sreća da ste imali dobre CD kod kuće. Ko zna što bi nam dijete danas pjevalo. Jeste li je podržavali od početka? Jeste li bili začuđeni kako se ona dobro osjeća na sceni? Pa bila sam začuđena, ali mi smo to doživljavali sve kao zabavu. Mi smo vidjeli da ona u tome uživa i jednostavno smo je upisali, ona sad hoće malo u kazalište, u Gradsko kazalište mladih, pa bi ona malo išla pjevat, pa bi ona čak bi išla na sinhronizirano plivanje, pa bi ona svašta nešto radila. Mi to nismo gledali kao nešto čime će se ona baviti, nego jednostavno nešto što je čini sretnom. Dakle, vi ste to sve omogućavali, pratili ste njezine želje? Je. Nije ona trebala pratiti neke vaše ambicije neostvarene? Ne, dapače. Dobro, njezine nastupe i njezina postignuća i pjevanje ste snimili i stavili ste na YouTube? Da. Kad je počela pjevat kući, onda ju je strašno fascinirao u jednoj fazi gospel. I onda je snimila, onda bi kući ona obukla se u časnu sestru i sve iz onog redovnice nastupaju i onda bi ona to sve uzela, bi izmislila svoj mikrofon, neki bilo šta, boca, bilo šta i onda bi se ona snimala. I onda sam ja odlučila snimiti kako pjeva Happy Day i to smo stavili na YouTube. I onda se nešto dogodilo nakon toga? Da, onda su nas kontaktirali ljudi iz Amerike, producenti koji su vidjeli svoje narodne pjesme na YouTube-u. Da. Onda su nam poslali mail. Ona je u stvari bila na jednoj stranici za otkrivanje talenata i na toj stranici su oni nama ostavili podatke svoje i da su je vidjeli, da su fascinirani s njom, da je ona ih posjeća na onaj rang starih glumica, pjevačica kao što je Judy Garland i taj stil i da im to nekako nedostaje, a oni se bave produkcijom nove dječje serije. Kako je tebi bilo u Americi, Antonija? Što si ti tamo doživjela u cijeloj toj priči o... Dakle, od kad sam mala, od kad slušam takvu glazbu, meni je ono san snova bio otići u Ameriku. Nikad se stvarno nisam nadala, jer to ipak... Ja se još uvijek nadam, da. Ipak, posjetila sam Hollywood, bila sam svaki dan u Hollywoodu, Los Angeles. Jednostavno, osjećala sam se tako posebno, ne znam... Tamo je, to je jednostavno ostvarenje snova. Hrvatska publika te je upoznala u jednom talent showu. To je bilo, vjerujem i tebi, zanimljivo iskustvo. Kakve su bile reakcije okoline? Kako su reagirali tvoji vršnjaci?
Pa reakcija okoline, mislim odraslih ljudi je bila vrlo pozitivna, što mi je drago. Onda vršnjaci, znate, umišljena, prepotentna, ali ne, to nema veze. Imala sam i imam još uvijek svoje prijatelje i prijateljice koje me podržavaju. I eto. Je li to nekad teško biti Antonija Dora Pleško? Ne znam šta da vam kažem. A za moje vršnjake kao je, na primjer. Je tebi nekad teško zato što znaju tko si, pa te drugčije možda gledaju, imaju drugčije očekivanja od tebe? Pa da. Dubravka, je li teško biti roditelji i pratiti sve to skupa i biti na dispoziciji i potpora darovitom djetetu? Pa mislim da je jako teško. Onaj ko to ne doživi, on to ne može shvatiti. Mislim, mi vidimo sve ovo lijepo, ona krasna pjeva, pleše. Je sve prekrasno, divno, a ne spavanja, svega. Pa recimo, kada smo došli u Ameriku, onda mi je rekla jedna gospođa, tamo supruga jednog producenta, znate, gospođo, to vam je full time job. Ja sam onda stala, zašto mislite? Ali vi morate non stop, vi 24 sata morate biti, znači, oko nje, sve raditi vezano za nju, dogovarati, pregovarati, to su druge vremenske zone, ja sam sa njima bila na Skype-u, na svemu, sve to morate komunicirati. Ne možete to nekome drugom prepustiti, jer oni nemaju pojma šta ste vi, s kime ste radili, a mislim da se najbolje o vlastitom djetetu može brinuti roditelj. Vi ste i na neki način i producent i menadžer, ali i brižna mama. Na koji način ipak prvo. Molim? Mama. Mama prvo. Na koji način je pokušavate zaštititi od cijelog tog pritiska javnosti? Treba puno razgovarati. Mislim da strašno puno treba razgovarati s tom djecom, ne sad samo moja kćer, nego inače. Ta djeca su izložena velikom stresu. Djeca koja se na bilo koji način, bili oni mali matematičari ili bilo šta drugo, bavili se pjevanjem, plesom, sportom, na bilo koji način kad su izloženi pritisku javnosti, očekivanjima velikim, oni se znaju izgubiti u svemu tome. Znači, treba im objašnjavati da nisu oni loši zato što su bolji, smiješno zvuči. Zato što su dobri, jel? Ali stvarno tako je. I da u biti njihovi prijatelji će uvijek biti pravi prijatelji, oni pravi. A ljudi su malo zajedljivi i ljubomorni i u stvari djeca samo imitiraju roditelje. Ono što im i kod kuće dajemo. Znači, trebamo ih učiti puno ljubavi i da oni šire, puno pozitive oko sebe. I da je lijepo i dobro biti uspješan i dobar. Je. Dubravka, želim vam još puno ugodnih trenutaka i spremnosti da se sa svime time uhvatite u koštac i hvatate. Kako ćete zvati, Antonija ili Dora? Kako te zovu? Ne znam, Antonija, Dora, ne znam, u Zagrebu me više Dora, u Splitu Antonija. A mi ti u Karlovcu, mi ti biste u Karlovcu zvali Tonka. Antonija, Dora, što ćeš nam za kraj emisije otpjevati? Otpjevat ću vam od, nažalost, pokojne, najbolje pjevačice džeza Etta James, At Last. At Last, Anja, krasno. U tome će pomoći naš maestro Zlatan Došlić. Maestro Došlić, samo na putu do Tip-Tip, ja ću vam poželjeti dobrodošlicu. Vas dvoje ste spremni, ja ću ovdje jedva čekati u niskom startu. Dragi gledatelji, vjerujem da ste uživali uz moje iznimno zanimljive goste, darovitu djecu koja će jednog dana biti sjajni, zreli, uspješni ljudi, ako i mi budemo prepuni razumijevanja i dobrote prema njima. Hvala najljepše.
a trail that I can call my own. I found a trail to rest my cheek to, a trail that I would never know. Oh, yeah, you smile, and then the spattered up was cast, and here we are in the heaven. For you are mine at last. Oh, at last. Hvala puno.